Mesta za stavanje avtobusov obezpečujú struju zo solárnych paneloch a snujú obnovujúci žridla energií, majú bezdrotovú rachunkársku mrežu, bezplatný Wi-Fi, systému za video nadpatranje i automatske povolovanje, keď se sluči vandalske spravovanje, priključki za polnjenje mobilnih telefonoh i inše. Pokrajinski sekretarijat je izdvojio skoro 4 miliona. Pokrajinski sekretarijat za energetiku, budovateljstvo i transport vidvojil za totu namenu okolo 4 milioni dinari, a obština Žabelj učastovala z 900 tisjači dinarami. Planujeme predlužiti z totu robotu i zameniti i drugi mesta za stavanje autobusov u opštini. Za teraz každé naseljene mesto maljem po jedno take mesto za stavanje autobusov. Dišktori padal tih njoh ukazali na nedostatki novih mestoh za stavanje autobusoh, poneže su uski i dozotvoreni, nje obezpečuju dostatočnu zaštitu od dižđu putnikom, ktori čekaju autobus, a kompetentni z opštini hvareli žeše i tot problem riši.